Kokrajar. Deh halakor. Kokrajar. Hello football lovers, welcome back to Boroland Express. Today I am in Vergao, which is located under the district of Udalguri, Assam. I am coming here to explore the exciting semi-final match of Boroland Martyrs Women Football Championship Trophy 2023. And the tournament is being organized by Vergao Anchalik FCU and Vergao RSA. And this exciting semi-final match will be played between Kokrajar Sai Assam versus Duars Football Academy West Bengal. Kokrajar Sai is with pink jersey and the Duars Football Academy West Bengal is with white jersey. And today I am very much excited to see Apurno Narjari, Indian women footballer from Boroland, who is playing with Kokrajar side today. Sir, Deragan, Kokrajar na West Bengal? Kokrajar. Ang jaga. Bobe team agra jana dong abu. Bobe team ko support खालामदों Kokrajar na West Bengal? Kokrajar. Derak. Gol जाबाय दायो skora जाहैबाय Kokrajar Sai 1 आरो West Bengal 0. Kokrajar na West Bengal? Kokrajar. Local team Kokrajar. Kokrajar logot Apurno Narjari খেলি আছে এজন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, ইন্ডিয়ান উমেন প্লেয়ার। কেনেকা লাগিছে দেখি পিনি? ভাল লাগিছে না? আচ্ছা। আমি দরবলে আরো সাপোর্ট করিম। আচ্ছা। বিথাংমোনা Kokrajarनि supporter? একদম। Kokrajar. দে হাল্লা কর। Kokrajar.
दा बिथांमोना क'क्राझारखौ सापर्ट खालामदों जोबोद सापर्टार क'क्राझारनि क'क्राझारानो देरहागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसे अपुर्न नार्जारिखौ बिथांमोना नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों It's a lovely goal by Kokrazar side, and now the score is Kokrazar side 2 and West Bengal 0. West Bengal na Kokrazar? Kokrazar. Kokrazar? 100%. Derakhagan? Derakhagan. Acha de. Kokrazar. Goal. It's a lovely goal by Kokrazar side. Now the score is Kokrazar side 3 and West Bengal 0. Half time जाबाय दायो स्करा जानानै दङ क'क्राझार साइड 3 आरो वेस्ट बेंगल 0 बबे टीमा गोरा जाना दङ क'क्राझार ना
क'क्राझार देरहाखागोन ना क'क्राझारा आच्छा वेस्ट बेंगला बोरै टीमा एसे दुरबल दे बबे टीमा गोरा जाना दङ क'क्राझार साइ देरहाखागोन ना क'क्राझारखौनो सापर्ट खालामदों आरो क'क्राझार कोने जितिब करि क'क्राझार ना वेस्ट बेंगल নাকি আমি এতিয়াহে আহি পাইছো জাস্ট আচ্ছা মানে খেলাটো কোনটো টিমক ভাল লাগে কোনটো টিমক ভাল লাগে ক'ক্ৰাঝাৰ কি এতিয়া ক'ক্ৰাঝাৰ আৰু সাপোর্ট কৰিছো আৰু দুটাক ভাল লাগে তাৰমানে হেতুই আৰু দে চাই থাক কাক সাপোর্ট কৰি আছে ক'ক্ৰাঝাৰ না ৱেষ্ট বেংগল ক'ক্ৰাঝাৰ আচ্ছা তাতে ক'ক্ৰাঝাৰত এটা নেশনেল প্লেয়াৰ দেখা পাইছে অপূৰ্ণ নাৰ্জাৰী কেনেকা লাগি আছে ভাল লাগিছে ন ভালকে খেলি আছে দে छोटे मार छोट छोट क'क्राझार साइ आरोबाव गलसे सोबाय गासैजों स्क'र जानानै दङ क'क्राझार साइ 4 आरो वेस्ट बेंगल 0 गल जाबावबाय दायो गासैजों स्क'रा जाबाय क'क्राझार 5 आरो वेस्ट बेंगल 0 क'क्राझारखौनो खेलाया जोब्बाय क'क्राझार साइआ देरहानो हाबाय कंग्रेचुलेसन टु क'क्राझार साइ कंग्रेट्स देरहाना बोरै मोनखो एसे बुंदो दे देरहानायाथ' जोंनि थाखाय मोजांसो बिकज जों देरहानो फैखादों स' वी ट्राइ आवर बेस्ट इन फाइनाल आरो टीमा बोरै मोन एगेन्स्ट टीमा बिसोरबो मोजां गाज्रि नङा बिसोरबो जेननो होननानै फैखायाखै देरहानो फाइटिं स्पिरिट मोजाङानो बिसोरबो जोंनि थाखाय फाइनाल मेट्सनि थाखाय प्रिपेरेसना बोरै जागोन गासिबो थिगानो होननानै फैखाया गासिबो
देरहागोन होननानै सानखायो स' बे प्रिपारेसना we try our best. Thank you. दे congrats. बिनानावनि मुङा आजोलि ब्रह्म आदसा देरहानानै बोरै मोनखो एसे बुंदो औ खैथासो गल सोखो गलथाम सोनो हाबाय दे बिनानावनि मुङा रसिला बसुमतारी आदसा दिनैनि टिमा बोरैमोन मोजाङानोमोन अब्लाबो देरहाबाय आरो देरहानानै बोरै मोनखो एसे बुंदो मोजां मोनदों दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ So friends, finally क'क्राझार साया देरहानो हाबाय गासैजों स्क'रा जाबाय क'क्राझार साय 5 आरो वेस्ट बेंगल 0 दायो क'क्राझार साया फाइनाल गेलेसिगोन a big congratulations to क'क्राझार साय दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय